سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح Bismillahirrahmanirrahim. Бүткүл аламды жараткучусу Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салават саламдар болсун. Мана бүгүн ыйык Аллахтын берекелүү Рамазан айында туруп, биздин Кызылкай шаарыбыздын Борбордук мечитинде 30 парадан Куран жарыш жарыяланып турган күнү. Албетте ушул иш-чаранын ишке ашышына ошол биздин демөөрчүлөр жана Иман Аманат фонду жамаатына терең ыраазычылыкты билдирип өтөбүз. Бул иш-чара Куран жарышынын негизги демөөрчүлөрү ошол биз тааныган, биз урматтаган, биз сыйлаган Нурлан байке, Анар эжебиз, Асема эжебиз бул кишилер өздөрүнүн өтүп кеткен ата-энелерине ошол илгертен каттанып келген жылдык, маареке сыяктуу, пайшамбилик сыяктуу нерселерге акчаны коротпой, андан көрө ошол биздин ушул Рамазан айындагы ыйык Куран айына байланыштуу ай болгонуна байланыштуу ушул шаарыбыздын айланасында жашаган же болбосо ушул шаарыбыздын айланасындагы медреселердин окуучуларына бир Куран жарыш өткөрүп берүү максатында ушундай иш-чара баштап турат. Аллах таалам ушул кишилерге ыраазы болгон болсун, эки дүйнө бактылуулугуна Аллах таалам насип эткен болсун. Жана ушул иш-чарага катышкан кааракелерибизге иншалла биз жакшы бир натыйжа, жакшы бир жыйынтык жана бир алдыңкы орундарды алат деп иншалла биз жакшы тилектешиз менен болуп өтөбүз. Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكثير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به ويعود الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب 30 paralık Kur'an жарышта 4-cü orunda eğilegендigi үчүn Ишеев İlyas карыбыз сыйланат 10.000 сом акчалайсыз. Eğilegендigi үчүн жаш карыбыз Жаныбек уулу Жегишбек карыбыз 15.000 сом акчалай сыйланат. Экинчи орунду эğilegендigi үчүн Алмурат уулу Билал карыбыз 20.000 акчалай сыйланат. Hormatly musulman betonlar, ıyık Ramazan ayında Kızılkaya şahrında Karabağ arasında ötközülgөн 30 paralık Kur'an жарышта birinci orunda eğilegендigi үчүn Талиев Айдар карыбыз умра сапары менен сыйланат. Машаллах. Maşallah, Allah'ım kabul kılsın. Bardığınız yürekten amin kılaylı. Allah'tan bardığınızı oşan eğit yerlerine çaldınız.
кылган ажыл момурлук амалдарын аткарып келген Алла Таала мүмкүнчүлүк берген болсун. Кудай буйруса ушундай бир каарылар сиздердин кабылдырыңыздарда чыгызып кыямат кайымача токтоо болсун башыңыздан. سبيل مريح هدايا سبيل الدموع سبيل مريح هدايا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين. Ya Rabbim şu iyi günde, iyi aylarda Allah'tan cayip özünde vakit doğuz ya Rabbi. Şu okulan tilavet Kur'an, okulan hatlı Kur'anlardan bugün keşke okulan tilavet Kur'anlardan beyler olsa oturdu. Fi sebilillah. Bardı otup etken bayramlarga, bardı otup etken mumun musulmanlarga, oşoğun katarda şu yerde aminde balaykan cayip oturgan barımızdan ötkenlerge, khas satamana bugün külde atat alıp, Kur'an okugan şu marhumların ruhlarına fi sebilillah bakşıdan kıldık ya Rabbi. Allah'ım ötkenlerdi rahmat, jatkan jayları geç bakşılardan kılın ya Rabbi. Allah Ta'ala şu keçergen uyuşturuğa sevçi olgan şu demirçilerimizden Allah Ta'ala işlerine iyilik bergin. Allah Ta'ala daim koldan жақсылықтарын birge жүрсün. Allah Ta'ala türlü afat baladan olsun, korbedo, hırsızlık, jaman söz, jaman gözden saktap. Allah Subhanahu wa Ta'ala darajasını bir kılıversin. Cenab-ı şu yerde oturgan bardık cemaat Allah Ta'ala barımızga inşallah tavfik versin. Şu Ramazan ayında vada kılınan soğuklardan barımızga Allah Ta'ala özün nasip etkin ya Rabbi. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Allahu Ekber.